Bakhombisa ukuleseka abantu igcokama elisha ngesinqumo salo noma-ke nge-statement salo esesikhiphile laphana ephejini lalo la ku-Facebook. Sawubona, kuphi nakuphi la kufinye khona lo musi njengamanje kubingelela uyena Mathindo Wacebesi. Ngabe usuku lakho lokuqala lami wethenze ukulungela press subscribe button. Wenza sure ukuthi uyalike, uyayilinda futhi ividiyo ziphele ebese ukhomenta nge-full understanding. Ngani zakwethu kunodaba olutrendayo futhi oluke lathinta abantu abaningi ngokubalwa naye umthandeni ukuthi cha uzo-unfollowa by i-Ladies House imsabise ngokuthi izom-unfollowa ey'nkundleni zokuxhumana kanti futhi angeke sawulalela umusic wakhe. Statement-ke esikhishwe umthandeni laphana ey'nkundleni zokuxhumana uthena cha ofuna ukuhamba akahambe manje ungachaze hamba sobonana kwelizayo. Abantu abaningi bakhombisa ukumseka nokuyithakasela indlela-ke abhale ngayo njengoba-ke uxhaphazeka abantu abaningi ngale nto yokuxolisa laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Esifanisa bona noSikhenkile njengoba begcine bezehlisa babhala iy'tatimende ezinde ey'ngakaya oSikhenkile SABC, Sikhenkile BC, Sikhenkile bani la gcina khona ekhipha istatement sokuxolisa nokuzehlisa laphana kwi-Ladies House ukuthi cha engazi ukuthi impela ingalizwa noma-ke ingazwelana naye mayelana nalolu daba. Bhala nje wathi bafowethu ngithe egameni lakwaSikhenkile SABC kwezingathathi hlangothi angidlulise okukhulu ukuxolisa okukhuluma nokukhulu ukuphoxeka kwasekuphoxeke nabalandeli abaningi laphaya ekupromotheni ingoma ecula nguTamara nokuhost live nami ngakwenza nje ngokukhulu ukungana kanti phela njengoba SABC zimele ukhona olimalayo akumele singene esayidini makukhona abangaboni ngasolinye kubona bonke abaphoxekile nabathintekile ngaphansi kaSikhenkile nodaba likaTamara. Ngithi cela ibe ncane ngani zakwethu nongaphuzi loyalenza iphutha lapho emzini omkhulu wesimame Ladies House ulaka lwehle bafowethu. Idonki ithe umbila orong, idonki ithe umbila orong oluhlaza yeka mahlanga shwele kunina nonke isizwe sakithi. Ophanza ka wasefaka sona-ke isithombe saTamara laphana ne-list ebisibhaliwe ukuthi cha bazo-unfollowa abantu. Yena-ke uSikhenkile obexolisa kanti-ke nangu nomenzi laphana engazi ukuthi impela sezehlisile waxolisa kubantu. Ngane wethu ngaphandle nje komusha isikhathi sakho ngizovula kho mayelana nalolo daba noma-ke mayelana nestatement segcokama elisha eselikhiphile lapha ku-Facebook. Sanibonani, ngiyathemba nakafeni niyaphila ngizothola le video le. Ngabe ngenze live manje live amusathe ukublock lezi nsukana kwaba nokuvela kwento engekho right live kancikisela benzoyenza le video mina so angaxineka mina ehlabathini ngiphila khona eBroxini yabo. Kodwa ngiyabona ukuthi ibalulekile ukuthi ngiyenze ngoba enye into ukuyenza kudlala bo uyidlalela nekumnandi wangihlala ngijoka kodwa ubona ukuthi kwabanye abantu abakuphilela ngeqiniso ayiphili lento oyenzayo bo. Funa ukubonisa ibonto engeke kona mhlawumbe kwaba nephutha. Le nkulumo ilana nganza kwethu. Ngivule ngipromote ingoma la kaThama eculwa nguTamara bo. Oyizingoma zonke ngiyepromote akona nje futhi leya ngoma abantu abayithandanga abaningi uma ngibona ngizwa izinkulumo zabo nje nezinto abayishoyo ukuthi kwakumele ngayipromote ngoba ingoma elwayo kanti njengoba isenombango phakathi kweqembu laTamara neqembu engelona laTamara bo. And mina vele lapha ngangasayitile ukuthi ngobani kodwa abantu bathi njalo Sikhenkile SABC simazi amen kwangamela mina ngoba umuntu okhombisa ukuthi leya nkulumo ngiyiseka uma wethu umTamara angimsupport kodwa kumele ngingavezi ngoba iside lami ngilinke kubantu abangisupportayo abahlukene amaqembu nangoba ngicabanga le anti ifana neside lokuthi njengoba ngiside awuthi uMaskandi mina ngena side kumele ngenza ngempela ngisiqiniseni ukuthi ngenza ngempela into eyiqiniso ngeke ungiqede ngisebhizi ngiqede nabalandeli bami yabo. Engisho ukuthi cha futhi ngiyamuthi kune video wona ivideo angaze ngiyenza kodwa ngikhumbula ngicathi live ngawuvulayo ne promote video ingoma leyo afuthi ingoma engipromote ngisengikhokheliwe ngazo kodwa yacaca mhlawumbe ukuthi ke lokho le ngoma kaTamara ibona ngifake ukukhulumela yabo
nokwenze abantu banenkolo ukuthi Sikhingile ufuneka lenkulumo le ngoma nje ungayipromote ngoba ingoma ekhombisa ukuthi sesayidini laThamara yabo. Yizeke nami ke ngisafisa ukuthi ngelilanga abalandeli engicala nje abahola nabakholwa kumina nabakholwa kumina kube nempilo emnandi iqondile. Ngithe cha ngisolinto ngixolisa cha mokhona ivideo noma la ngitholakala khona ngiphawula mayelana nodaba kaThamara. Ngicela leyo nkulumo leyo cha ngishwayeleza kanza kwethu mina ngayithi mhlawumbe lento asibe personal indlela ukuthi ngazithi cha wena sikuthembe kangaka bekumele inkulumo ungayingeni ngoba wena uneside unephithi lakho liqini okukuthi nomthandeni nokhuzani bafaka ngoba ibona abantu abasemasayidini kumaskandi awufevi umuntu kubo yabona lana ufuna ungathatha side ngoba nasi inkulumo lethe ukudlula edlule ekade ithinta amaNazaretha noFanta sakubona futhi unokuthula akwazi iphawula nalapho sithi njalo njengomuntu osiholayo isizwe sakaSikhingile SABC akathathanga side cha osiyama hayi sabona wena uyiqiniso nalapho ufuna ungayiphawula inkulumo canza kwethu mokhona ubona ulive engivela kona ngavula live right ngiyaxoxa kakhulu mokhona ushinteke kabi kade sisayidini laThamara nosonati ngeke sisayidini laThamara ongibona nje ngisenkulumeni enoThamara phakathi kanza kwethu ngiyaxoxa kakhulu mina ngimdala mangimngaka isinqumo esithatha sokuxolisisa ukuthi ngigeze abantu ade bengazi bekhwela mina ngempela futhi abanye sifulana nabo silekelela nangokuthile kusemaceleni ngakho ku TikTok mabe ngikhulu ukuthi Sikhingile uxolo likhiphe mfowethu ngoba le yanto izokuphazamisela igameni lakho usukusebenzele kangaka ngiyaxoxa kakhulu nganza kwethu cha kube yiphutha kakhulu kusuka kimi impela into ezinami ngaphakathi bafowethu angazi umuntu onodlala mina yabo into yaThamara ayiqhubeka ibe la nje wathi bezama mfowethu binikelelana kahle right kodwa mina ngenqama ngacha ngiyayikhipha ekutheni inkulumo yaThamara phinde ngingaleke yona even live wami ngeke ngisawuposta amozophatha ikamera yaThamara ngizokukhipha ukuze ngiphume ukukhuluma nganza kwethu nama ngelola impilo yami uSithamara naye lo impilo yakhe naye yenza ikhona yakhe abantu abathanda abanye barathi beyona abathanda abantu nami cha la kumemezeni ngiright ngokhona inkulumo eyikhuluma yakhayo uma umuthi uyakheka wena umuntu olalela wakheka kodwa cha le njana le nkulumo yaThamara cha ngisamwenza ukuthi ngiyayi uSikhingile ngiyamkhipha la ku SABC ngiyamkhipha lapho ngiyamxosa ukuthi khona ivideo ayenzayo yakuphatha kabi khona inkulumo ayishoyo yakuphatha kabi yaxolisa kakhulu nganza kwethu into enjana le iyadinga ukuthi uyilungise kuselingaze bokuthi nalo le igama ngelinye ilanga kanti ungaqhubeki nganza kwethu ngiyabonga kakhulu nabakwethu hayayayaya ngiyamthanda nganza kwethu ngiyabonga kakhulu uSikhingile okhulumayo ngolesihlanu ngizonishwila eMZ lifestyle so jive khona umuntu omdala ngizomvakashela ngizophuza nje itiye ngiyabonga kakhulu.